Nah, elah. Aduh, udah siang banget nih ondel-ondel gua nih. Udah ganteng-ganteng banget udah. Ya aduh, udah cantik nih yang cewek tuh bajunya merah lagi udah kagak salah dah. Punya gua nih manis banget loh. Aduh, cakep kalau begini mah mukanya juga tuh pada mulus-mulus tuh. Nah, ini yang laki juga kupingnya kupingnya dan kumisnya. Aduh, gak keren ganteng dah. Aduh, bener-bener dah. Begitu mana Suco, aduh. Ya lu jangan kemana-mana Del, lu sini dulu Del ya. Aduh, gua lagi mau berkipas dulu nih, mau ngadem nih. Aduh gemar rebahan dulu dah, gemar belonjor biar enak nih. Aduh, jangan kemana-mana Del. Aduh, bener-bener dah. Wah, Sobri, mana nih kita nih? Iya, yang enak. Kita ke sono nih. Wah, ayo. Wi. Wah, di sono kayaknya no. Enak tuh tempat kita ngadem nih. Wah, no, di atas di sono ada saung nih. Yuk, kita paranin yuk. Yuk, Sobri yuk. Wah, enak nih. Wah. Apa nih? Wah, tuh. Ada ibu-ibu tuh. Wah, Nya Alin tuh lagi. Kita bedain yuk. Yuk kita bawa yuk. Ayo asal yuk. Wah, kita bawa. Ayo kita mainin tuh di sana yuk. Ayo kita mainin. Ya sih. Yuk, di sini aja nih asal nih. Yuk kita mainin. Iya udah. Di sini aja nih. Gitu San. Ondel-ondel gua. Ondel-ondel gua siapa nih yang bawa nih? Wah, yang adon kagak ada. Wah, bajunya merah. Woi, aduh. Woi Del, lu lihat gak Del? Tadi Del, ondel-ondel. Woi, ya bener-bener kubis doang baplang gede. Aduh, kagak ada punya gua ada yang bawa nih Del. Waduh, kemana tuh bocah ya? Siapa yang bawa ya? Aduh Del, lu bener-bener kagak lu ada pasangan lu tadi Del. Lu kagak lihat Del di mana nih? Gua cari dulu. Aduh gua parah nih, berapa nih urusannya? Aduh. Ya, masih Obi, masuk yuk. Supaya nggak ketahuan tuh awannya Alin. Wah, ya cepetan. Masuk aja nih. Aduh, asik. Lu duduk aja di sini tadi ya. Tungguin dah nih. Gua mau joget-joget. Asik. Ya, asik. Kita dorong. Muter. Wah, tadi. Wah, ya. Kita muter. Asik. Joget lagi sini. Muter asik ya. Kita lihat tuh ya di mana sih? Wah, oh no, rupanya ondel-ondel gua no. Wah, bener-bener siapa nih bocah ya? Yang mainin ondel-ondel. Waduh, ondel-ondel merah gua nih. Gua paranin nih, bener-bener nih. Wah, ya itu dia. Lu tau? Ayo, wah. Lari. Wah, itu. Jangan ketawa tuh amanya Alin tuh. Wah, sama kakak tuh amanya Alin tuh. Sama Alin tuh. Kita betul. Nanti cari. Joget aja. Nggak ketawa nih kita. Ayo, udah kita joget aja. Ada asik. Cari kita joget asik. Joget tadi. Wah, tuh nih. Ya. Wah, aduh. Bener-bener dah. Coba dah. Wah, tuh Alin. Joget tuh. Alin tuh kagak tahu nih. Alin tuh ada di belakang kita. Ya itu. Biar gimana? Ayo kita joget. Ayo. Yo, tuh, gua lihat tuh, coba di sini nih, lu muter-muter tuh, lu ngimping tuh, lu bagaimana ke cara lu, tuh, enak banget tuh, gua lagi tidur, wah, aduh, nyalin, aduh, jangan tolongnya, gua bilang juga apa, lu kalau mau masuk ondel-ondel ngomong dulu menyak, tuh.